sengifinyuke ephaya for lamasimba wenzani wena sani Maulid ubhizi nelinye time kanje and uncle lami le uncle le ngiyarhunta estradeni grand line family mnandi mara linomfazi lelo time lelo ine family into engizisa ubhlungu ngoba like uyangazi ngikhule emahlweni yakhe mara lento ayenzayo noNolid lami angiunderstand ngoba na unomfazi mfethu. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ningo LAVAWS Pronounce Lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulight umshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngobhuti lana ubhuti uthina ingxako nayo ucela nje siJoseph Bescope siphuthume sifike lana sizomnceda ngoba kudala ethetha nomamakhe kunento engamphathi kakuhle ucela ukuthi size thina siJoseph Bescope sizozama ukuthetha nomamakhe ukuthi understand from his side ukuthi why ekhala kodwa anifuna ubamde kakhulu guys because I just read the message ka my brother ngoke sibhalelayo ngoba ulana phambi ngizomnikeza ixesha ukuthi izintroduce ukuthi wena mfethu igama ubani nokuthi why usibhalele namhlanje la siJoseph Bescope. Okay sure ngizokubambela Hotman ngegama nguThabang Hotman yazini ngibhekane nenkinga endlini Hotman like bhekane necrisis eheavy ngoba endlini Hotman already lingenzela izinto esingasangijabulisi since itime alingasekho endlini yabo and ngizanyazama ukringa ni already like ngithi maybe ngiyalibonisa maka lingithathele ekhanda wenzani mfethu Maulid umathema Maulid uyayimosha le ndaba le ngoba like emphakathini manje uyasibhekisela Maulid ubhizi nelinye time kanje and uncle lami le uncle le ngiyarhunta estradeni grand line family mnandi mara linomfazi lelo time lelo ine family into engizisa ubhlungu ngoba like uyangazi ngikhule emahlweni yakhe mara lento ayenzayo noNolid lami angiunderstand ngoba na unomfazi mfethu and manje yima lo mjolo lona abawufihli nokufihla Hotman into ebhlungu le time leli selinokuza emagate selinokuza emagate into engihlezi uyafika la kukini kuyithi kayiho nithi uyafika lo time khona la nicheckela khona la ngisanokuphuma endaweni zami Hotman ngithola uMaulid acheckile emakhonini le ndaba so wena into engakuphathi kakuhle wena mjami ukuthi because ngiunderstand ukuthi uMaulid umuntu omdala naye uneyithathe uyithandela umuntu omthandayo kodwa nje into wena ongayifuni ukuthi why ezojola nomuntu wabantu omazi ukuthi lo muntu unomndeni unefamily yakhe and esiphile emphakathini oyi1 into engizisa ubhlungu leyo Hotman like lento ayenzayo Hotman like izokhoza inkinga ngiyakhoza inkinga ngoba like nasendlini mangathi yabheka none Hotman uMaulid umuntu ohlezi ophumile like akanasikhathi usanokuchecka ashiya umntwana endlini le ntwana encane le engibonile umntana kini umntwana yami le izalwa nguMaulid uMaulid netime leli lingasekho manje endlini le dabukisa ubonile Mr le ntwana beyimbashile lapha ngibonile bedlala lapha umntwana yami inkinga manje ugezwa ubani umntana because kuwo kumele umgeze manje cabanga Hotman lami because kusase sithi abantu siyabakhethela but uboy ubonakala nje umuntu ebumzisa ubhlungu lento yibona kahle my lord akamhloniphi manje wena ntanga ufuna sikuncede ukuthi sikhulume naye uma ukuthi akayiyeke lento le because manje seke neglect nomndeni wakhe umntana wakhe kuze kubethe kusesekuseni kanje umntana sesimthola sekangcole kanje meaning akazange ehlambe kwayizolo king yami ngibona shuthi lento vela kamnaka umntwana yile lento eaffecta man like ngihlezi ngisestradini like anginasikhathi sokuthi manje ngizogeza intwana ngigade kumele ngenze show iya nasesigele and bekanga before ejole netime bekangayenzi yonke lento bekathanda incosi yakhe ngendlela right beka right so baceda ukumenza manje beba right incusi beyiba grand at least ikwazi ukuya esikolweni since athanda nana le time aleli mina ngisamunderstand uMaulid ukhingiva hayi manje ntanga ngoba ukuphi yena manje uMaulid Hotman mangakutshela no ngangibelieve yazi bahlele eparkini Hotman
naye lelo time lelo ngoba engekho nje ukulelo time manje uhlele ephakini khot abanye abantu abaziphathi kahle mara kayicabangeli ingane encane umdala futhi mina ngilenani lapho khot man no mayilothi mina ngiyacabanga ukuthi singamoshi ixesha sivele kudle napho yeah sibone king yami ukuthi mhlawumbe bangaze bashift lapha bazote beshift senzele nje just for out umama understand ukuthi kumele anake umntwana akathi umkhethela amadoda but ibehavior yakhe yiyo le mkhoso umuntu omdala ngiyamhlonipha mara mase ngizozifaka endabeni zakhe futhi ku serious khot manje izoba safe ikara khona la ejaredini ngicabanga ukuthi asishiya ngoba sothi sivela lapha mhlamba sibalekele yabo ngcono sivele nje asibone sesithi yes akho kude wena mfethu la akho kude khot man siya kuphi elokushini phakathi singangenelela khona ngapha nje no hayi asiye melodi asiye plexini let's go manje hey inkinga le wena mfethu kodwa sokwenza konke okusemandleni wena mfethu ukuthi sikuncede yabo mina bengazingeni indaba zakhe zokuthi uthandana mara lento ukuthi manje lo muntu le time leli nomfazi nabantwana and wesiphatha kusho ukuthi makajola phela sokumele neglect intwana mfethu mina sengimdala sengazibona khot man like sengiunderstand ukuthi why maybe bahlukene ni time maka ngizingene zabo maka mina ngikhalile intwana emencane understand ukuthi kwenzakalani mfethu that's why ubona ukukhula sometimes uthola abantwana umntana mncinci kodwa ibehavior yakhe ngendlela obehavior ngakhona ayikho right maybe umunye uhlele nama anger issues is it because of ngendlela okhule ngayo ukuthi akazange wathola umuntu obekamfundisa leyo nhlonipho ukuthi makakhule iziphathe kanjani njengomuntu uyabona uthola umntana uhlele nama anger kanti lama anger asuke esesemncinci because ngiyacabanga ukuthi mase kaba mdala lo muntu sekava lezi zinto lezi sombalisela wena mfethu ukuthi yazi mfethu uma olethi bekayenza kanjena maybe uzo understand mase kamdala maka for mina manje iyangihitha kabuhlungu kahle ngoba le time alila understand liyenzani leli ngoba licavana ne time lami and utama la shona time selihlala fair time like libuyele emakhaya Grand Sharp bahlukana noma le bahlukana ayangazi ukwenzakalani ngoba nami sanibona abantu abadala Ngicabanga ngisosebenza sanibona uthi ngikhulume nawe mwana akekho singona sikolong ha ulimo wena tla basetsele mang wena ulimo mwana moleki okay hamba nabo Baptista khambani ubani wena sibathi okay ngiyaphila khulumani ngikuloko engisazama ukuthi ngizintroduce igama ulovers from Joseph Pesco sithandana nobani wena ngithandana nomuntu wami ngoba mina ngizwana nalesi steri ngithandana nomuntu wena sakhe umunaka nawe umbeke phansi kinga yini ulwela yini ubatla mamsadi wakona kusho batla boba wena ubatla boba leni nawe wena ubatla boba leni nawe ushape kanbalelani labantu vele mshape balelani yes understand okay why ngakamuzwa akuluka utongisokrisi ibhakhe ngihlulekayo kamleke shothekena kulekayo batho wanyela bo ambeke phansi manje uyakusokolisa nje ngicindezele nje phansi umunaka wena okay mama ubatla bomunaka wena ubatla boba nawen hey umuntu omdala ngikubatla kuba leni nawen kusho wena ubatla kuba leni na hey ngicela ukhulume nawe ngiyakhala ngikubatla lefini unyafang wena unyafang mama unjani buwa wena watina usulujujuju ubatla jwalena lona ubatla jwalena sibhalelwe ngumntana wakho mama ngitseng jwalo uwarit kumanje masi suke ejaradini lakho uwarit kamang sisuke ejaradini kwakho ngitse jwalo ngcolile mama umntana ngitseng hayo ntata hey ushiya umntana onathini ubatla ntata hayo ntata
Uncle, ehlisa kamereni. Yazi ukhulumani. Inkinga le. Ngihlisa umoya mama. Asikhulumeni. Angithi umuntu omdala ngithi. Umuntu omdala. So asibehave. Ke mdala, so ngimaka o re ke wa kritika, no wa kritika nna so ke mdala vele. Oyena baby, mobitse. Mama. Wena. Indoda ishaya umntana wakho. Ashaphe phela wamondla, ukantata guys. Ntata mobuso ntata guys. Ukhulumani mamela, aselanga asilwi la. Wena Asilwi la. Ukhulumani asilwi la. Mama. Utlametsang. Mama. Utlanyofa masipa. Umuntu omdala. Utlanyofa Aselanga ukuzolwa masipa. nawe la. Utlaja ntata osile. Ngicela ungimamele. Wena utlaja ntata osile. Ngimamele phela. Mama, ukhulumani hlala phansi sikhulumeni kahle njengabantu abadala. Ngicela mama. Ngicela sihlale ngiphansi. Camera. Mamela uncle. Kanti khamba. Uncle la mamela. Phela no siyang-expose nami. Ngiyaxolisa Khulumani yazi inkinga yini? Khulumani inkinga sekutheni ngiyaxolisa ukuthi ngikuveze emakhamereni. Inkinga la sinenkinga Khulumani. Intwana iyakhala. Iyasho ukuthi Khulumani angithi nefro unomfazi nabantwana. Khulumani la. Indaba ngicabanga le ntwana. Unomfazi ngithi. Nginaye. Unabantwana. Mnandi. Manje Khulumani uyenza noma ke? Awu yini understand bafethu. Wenza noma. Sengifinyuke ephaya for lamasimba wena. Wenzani? Wena sani? Ngicela ukhulumana ngafuna ukungimamela. Mama. Baby ngale phone yaha emagasenyo. Umuntu omdala ngithi. So asikhulume njengabantu abadala. Buwa ke mamela. Usikase fana ko batla udwala motho ka tsatsa mo linke masepana ngwana. Utaya mo udla Mama, yazi sisuke ejaradini la kwakho. And ingane yakho the way engcole ngakhona kumanje. Lencane na 2 years. Ngiyana kana mo. Akumelanga ngabe uzo Ngwana bona. Ngwana bo ke amuphandela ke nana ke tletsamo. so uzophandela. Ngitophandela bona banyofe. Msadi mthoma ule. Juju ufunani Crenshaw? Khulumani yazi ngifunani. Uza kanjani? Elavas. Angisuthi small juju. Ah, Lavas man whatever. Ufunani? Ungangibiza ngawo wonke amagama. Yazi Khulumani inkinga ikuphi? Umama ushiya umntana lapho una 2 years lo mntana uyamanga. Ingosi lengeyibhekela yona lencane noma ngaseya. Ingcolile Khulumani kumanje. Ifisa I'm sure ina 5 days ngahlambi. Ngisho ngaloko. Kanjani kanti nawo sister umntwana usoshiya umntwana ona 5 years. Yabona wena sanisexabana nemedia yami. Uncle ngiyasayisuthi. Mama, okay mama. Lokala batantata. Mama mamela. Watenana. Kukolotang. Kitamile kanya. Wante ino to saka ngwana. Kitamile lenya house Sizomthatha sizomthatha lo. Munke. Plus wante to balanza saba batli libona. Banke. Ke batla phela life ya ka nna kgathetse. Ha khotse fela go Mr. Jones ngiyabona soba senkingeni le. Yazi best plan. Ukuthi focus kumfazi wakho. And uzoyibona le video Mr. Jones and is up to wena. And then Khulumani thina into esicelayo ne angithi manje uyahluleka ubusy nawe. So thina sizothatha umntana lo yasibuse kuma social work because manje lo mntana inhlonipho uzoyifunda kanjani Khulumani. But into engayifuni ukuthi le ntwana leni iletha ama camera lapha. Okay siyaxolisa ngithi sixolisile ngama camera. And la ekhasa abantu bayanazi nina nomama. Bayakwazi ukuthi unefro. Umfazi wakho engafile kanjani Khulumani. Makamfethu already sengi-expose ngenxa amandlebe. Mangayibheka sengi-expose. Obvious no mina noma ngifike endlini ngizohamba. Busy la kuphuzwana namakhokhi emaphakini abantwana baseyigela yena usetheshweni. Mina ngibusy yini ezintwana yezibhizi zangi-expose. Wathi bakunyofa manje house. Mama ngathi akamamele nje inhlobo yazi. Kanti mama Akikamamela ngwana kusangwana alfa simbe kimamela unyofanga unona unyofanga. Okay asazi thina ma kodwa le ngane esithole lapho no Mr Jones besikhuluma ngayo ukuthi ingcolile ma umntana ona 2 years ma imfundiso uzoyifunda kanjani because inhlonipho kumele ifunde. Yamzamela Ngole right. Yamzamela. Grand Khulumani akuliwa ngithi umgadi engasebenzisi le bhodlela Ngeke mama ntata unalisile awulo batla ntata unake Wabutsa nna ka yena he awufihla nnamo uthi wrong lo mama thina asinasixesha nawe sicela ukuthi siyothatha umntana simuse kuma social work Munke wrong ntata insilekele mmili jolo ketseng kuyaphandela bona akavaya nomcova lo mntwana. Iphandela bona Somlanda thina. Uthi manje uncle siyolanda umntana so wakho lo mntwana.
Asiwa hayi. Akusohamba ukusala ngiyamondla lo mntwana. Sikhuluma no. ukuthi le ngathi ungakondla wena sokondla today Wena ushaya kanti wena kodwa ushaya. sokondla today msadi waya le kai ukondla ka Okay. Akunankinga. Ngivale ngibashisa. Yeah, hayi siyaxolisa abantu asambe nene. Alake ifika mokuthola isiko wena. Uzokulayita uBlacksina uzokubeka phansi manje ungakhona. Mntanga mamela thina senzela wena ukuthi ube grand angithi. So into soyenza wena abalela mi sizohamba no Mr Jones because liyangane king idinga inhlonipho. Amane ukuthi ifundise inhlonipho amane ibe irresponsibility yethu ke my lord. If it means But okusala senze kahle sama expose nalo mfazi wakho. Nalo mfazi. Yebo thina man ngicabanga masivele ubuza mina futhi ngomntwana ukuthi ende uyu mama and uma izinto zakwatisa hotman no yeah It is land Blacksina ngicela ungibhekele ulovers bangami. uzolanda ngicela uvele ubuye naye once uya nomntana ne Sharp. okay uzongithola lana ke mina no Mr Blacksina. Okay guys, so into esizoyenza njengamanje ngoba niyabona lo mama akamameli aka-understand and ngiyabona nje ukuthi ngathi khona iscrew eshotayo la enhloko mawuthi yamamelisisa and mawuthi ya-understand and manje siyabona yikho into esingayenza. The only way esoyenza ke siJozi Bioscope ngoba sicabangela ingane amane siyithathe ibe i-responsibility yethu sise kuma-social worker so make sure ukuthi each and everything eyidingayo siyayivayisela thina lapho kuma-social worker. Umfethu naye sobona ukuthi simtholele ithesho nyane ezokwazi ukuthi naye imele ephande kangcono yabona benekusasa eliqhakazile ngoba bengisho guys ukuthi sometimes unokubona ingane mayikhulu inama anger issue ubona ingane mhlawumbe slow esikolweni o mhlawumbe yonke leyo nto kanti yile ndlela umuntu okhule ngayo akazange wakufundiswa waba nemfundiso egrand and mawuthi yabheka lo mntana osesemncinci umntana ona 2 years umbashe into engayazi ekseni kanje sekangcolile kuyabonakala ukuthi nje ngathi uneyinsuku engahlambi so sizomthatha ke thina bese irresponsibility yethu mangabe unenkinga nayo lapho mbukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Jozi Bioscope .co.za ungalibali nokuthi sifollow inkundla zezokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook we are Jozi Bioscope yonke indawo ngiyanithanda nonke lapho babukele ungalibali ukuthi nicofe usubscribe neshare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo ku Jozi Bioscope kodwa bengazi ukuthi Mr Lovers singakuthola kanjani uzosithola lapho ku email yethu na ku TikTok yonke indawo sizokuphendula mbukeli sibone ukuthi singincedisa kanjani ngiyanithanda nonke lapho emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthola